Tako je, krenuli smo predrže, ovo je bitan trenutak, možda i prelomi za trku, Marko zadržava prvo mesto, Gandra tu pokušava, ovdje incident za malo između krivo začu nos, sve je prošlo kako je. Marko! Šta se Marko desilo, četvrto mesto, Gandra prvi, Bošković ovde borba neka, agresivno, manevri na sve strane. Bošković i Skelo u kontakt. Igi u napadu, evo Igi pretiče Boškovića, Bošković je pao na 9. mesto, a Cix nam je tu. Cix, sjajan recovery u 2 kruga sa poslednjeg mesta na 10. ponovo. Između Marka, Obućina pretiče takođe Dimu, Dimo pada, da li je taj soft već popustio u Obućina van staze. Dimo prelazi nazad na 3. mesto. Marko ode u boks. Marko boks. Rano je povukao potem. Da vidimo. Šta radi? Ono što ne smije da radi. Kakva greška, soft je preagresivno. Marko je upravo izgubio pola sekunde, izgubio ovim kontaktom. Pratimo, Marko se ukazuje iza, izlazi Gandra ipak ispred, ili ne? Ili da? Ne, Marko će izaći. Ne! I Marko izlazi ispred. Ne, Marko izlazi. Ali tu je Gandra, pratimo. Izlaze ispred. Ne, opet nije dovoljno. Sjajan potez Gandre, Gandra sada na prvom sekunde i upravo je gap skočio na preko 1 sekunde i Gandra će ovdje imati čak i malu zavetrinu. Marko, da li će biti na liniji DRS-a? Neće. Nema DRS ovdje. Ima u borbi, tamo 2 Kick Zauber imaju sjajnu bitku za poziciju broj 5 timske kolege. Lepa trka za Kick Zauber, predrži, lepo ovo vođe. Svakako lepa trka. Pavle, pa Kitić Mili, da li će ovo biti safety? Safety car! Da, napravio grešku. Evo ga. Napravio grešku, pardon, napravio grešku. Napravio grešku, vidjelo se da napravio grešku. Neće biti droni dovoljno blizu za napad. Nije želeo droni. Obućen je Marko tamo u duelu, ovdje 3 wide, i okrenuo se Skeo, Droni napada. I sjajan kadar imamo iz side by side, sjajan kadar, pratimo. Ne pusti jedan i drugi, Bošković se ritaro, šteta za Boška. Dimo ovdje izbegava kontakt sa Gandrom, Dimo napada i Dronija. Sjajan Dimo, koristi sve šanse. Dimo sada na prvom mestu. Igi može do podijuma. Evo Igija, evo klase. Nema DRS, ali ide defanzivno Gandra. Da li će droni baciti? Nije se bacio. Nije se bacio. A vidimo, posljednja krivina u Porgarveu, da li prolazi? Ne. Gandra ide opet ka pobedi, ostaje nepovražen u 2025. Igi treće mesto. A Igi podijum! Igi podijum! Podijum za Igija.